Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoşku biray biromet. Mevanın kadir bilen. Salavu rez hürmet şuvara. Ezîro jwara bahsa çi ferq di navbera îblîs û şeytan da heye. Di Qur'anê da hem gotina îblîs derbas dibe û hem jî gotina şeytan derbas dibe. Em îro bi çend deqa ferqa di navbera îblîs û şeytan da em behs bikin. Çima hin caran di hin ayete da gotina îblîs hatî bikaranînê Xwedê Teala behsa îblîs dike. O şuma dhin ayete da jî bahsa şeytan dike. İblis û şeytan ne heman tişte? An jî çi firq di navbera mana gotina îblis û şeytan da heye? Em ê vêya mêze bikin. Li gora lêkolîna me Qur'ana pîroz da gotina şeytan 88 carî derbas dibe. Gotina îblis 11 cara derbas dibe. Demen bala Xwedê dî gava em li Qur'anê li ayetên Qur'anê mêze dike îblis navê şeytan bi xwe ye. Yani navê ew şeytanê ku em naletê lê dînin xwe ji kar û barî wî xwe dûr dixînin ku emrê xwe daye navê wî îblis e. İblis tê mana navê wî yani navê şeytan bi xwe îblis e. Şeytan çera jiyara tê gotinê şeytan ji fiil û emelê wî ra ji kar û liv û tevgerî wî ra tê gotê şeytan. Mesela ba me herkes civakê divê te filan kes diye wek şeytana ye. Karê dike şeytan jî nake. Millet wisa dibêje. Belê şeytan esas ji kar û emelê fiil û liv û tevgerê îblis ra tê gotinê şeytan. Karê şeytanê dike. Her wisa insan jî karê şeytanê dike. Mesela ji bo xatirê ku em vê mijarê aşağı bikin Xwedê Teala di Sûrê Sûrê En'am ayeta 112 da wiha bahsê dike. Divê ve kezalike cealna li kulli nebiyyin aduwen وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. دبدا خاطر دبج وكذلك ما فيها وجعلنا لكل نبي عدوا ما her peygambere kira düşmün medani çekiri garandi şeytani insu cin hem insana eko düşmünaya peygambere dike heye hem cinna heye yani şeytani insana şeytani cennan behevra düşmünaya her peygambere ki kiriye yuhi ba'duhum ila ba'din hen kes qismeki ve qismeki denenara cehav goy havda tişta divejin em cehavra peyam dişinin zuhruful qawli gurura jbuku xalke bixapine gotine em be xamlandi gotine xamlandi cehavra dişinin wahid ke ba havda yani cehavra dişinin cehavra da dixin ve ayet handına texuya kirin ku şeytan hem cinni hene ku eman navinin şeytanı cinnin ku ekbaya tane vesvese meradike ve her vesa şeytanı insan hene insanı ku bunu şeytan hene yani bu insan bu ne şeytanı bu ne iblis nave o insanı le karu kere ku evdike her veki karu kere iblise yani her vekinin aynıya iblis jitara dibêje vî karê hanê neke vî karê hanê bike gava iblis ew kir ew fiil û efalê wî dibe şeytan ew dibe karê şeytanî her wisa insan jî wisa ye di van ayetana bera xwe bide em di 11 cara gotina iblis Qur'ana derbas dibe gava Xwedê Teala pirs jê dike pirs ji iblis dike navê iblis dibêje
Du Sure Bekare ayet 34 da undu zana gava khaytar Adam khuluqan Qadidi ve iz qulna lil melaiketi isjudu li Adem fesecedu illa iblise eba ve istekbere ve kâne minel kafirin dibe. Dibe gava meleket arago Adem ra secde bibe tamamı meleketa jera secda hürmet ve rezu hürmet ebir illa iblise iblis nebir. İblis serihwa şeytara ne tamam. Mesela Sure-i Araf ayet-i yazada dibi ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَى إِبْلِيسَ Paşe meleket arago Adem ra secde bibe hamiya birşkhir iblis. Sure Hicr ayet-i 32 Hicr 32 İsra 61 Kehf 5 Taha 116 Şuara em bivêjin 95 Sebe 20 Sat heftê û 4 her sat heftê ev ayetana giştê de gotina iblis derbazı hemû jî behsa ku çima iblis ji Adem ra secde nebiriye. Eva gava Xwedê Teala xîtabê pêra dike iblis navê iblis bikartîne. Lê gava behsa feêl û emelê wî dike li bo tevgerê wî dike. Karê wî pîsê gemarê em bivê ku di zerara însaniyetê de di zerara mirova da ye gotina şeytan bikartîne. Em bera xwe bide çend ayetî wî ku şeytan ku datî bikaranîne. Mesela gava Xwedê Teala ji Adem ra divê gava Xwedê Teala Adem dixuluqînin û hûn giş jêra secde bibe hemû dibe em bê iblis nebir ve iz qulna lil melaiketi iscudu li Adem fesecedu ila iblise eba ve istekbere ve kâne minel kafirin demê dema meleket ara goj Adem ji Adem ra secde bibe hemiya secde bir şkhir iblis eba em bê secde nebir menah ve menah kir para para da ve navim ve istekbere dava tekebbür û fehr û kibrê kir ve kâne minel kafirin bu iş kafira. Piştî dibe ayeta süpêncada dibe وقلنا ديما يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ديما آدم رغو يا آدم أبا تو خانم أخوة تو أم بي هفجن أخوة تو هفجين أخوة الجنة بسكن فكلوا منها رغدا بكيف خوشي بنورشي جاني بالدل أخوة آتشتی و خوازه حیث و شیط ما هم چد خوازن اف باشه اف جنت تف جواره ولا تقرب هذه شجرته لنز و داره نوها دما هون نز فتكون من الظالمين هون ببن ظالمه بالا خو بده ام انسان می ایرو کچواس نعمت هي چقاتش سربست چقاتش قدخه چقاتش حلال چقاتش حرامه ج آدم را یک تشتکی تنه حرام بو یک تشتکی تنه قدخه بو داره کی بو تمام جنت جرا سربست بو گوجوی داره نخوا ویجا بردا خدا ویجا بحثا فعل و عملی دکه گوتنا ابلیس کار نه خاطر گوتنا شیطان بکارتینه فازلهما الشیطان عنها şeytan nigewan şemtan duvarda فاخرجاهما مما كان فيه اوجيكو او تدا بوجود درخصن وقلنا ما اهبطوا بعضكم لبعض عدو ما جنة داكبن هنكي وجهنكي ورهم دشمن يعني ام آدم هوا قسمك شيطان قسمك هم دشمن هبدونه ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين جوارد عرددا جي راوسكا جي ام بيجيانا وهي مستقر كي وارجه كي وهي ومتاع تشتكو تدا قرب تدا خدام بكن ام بآراف جياني هي إلى حين حتى زمانك دفردا قبا شيطان وان آدم وحواء جري دخل دبيج في داري بخو جوي فعل وعمل إبليس راتي قوتني شيطان هر وسا دما تو حلالك حلال مالك رزق خواش كذا حلال بغرة
تو بخوابت یک ورشته را دادش برد لوکا کی به خوات زنگین بیه کام هر مال فرانکسی بدزه کام هر جردا فرانکسی بینه کام هر مال فرانکسی غصب بکه افجی شیطان او بخوا مروه لفعل و عملی شیطان مروه کو بی شیطان یعنی قابت تشتی کو خود تعالی چرچوه کو مشروع کری تو دوی چرچوه دا بجی تو انسانه قابت تو چرچوه مشروع درکت تو لپی گاوه شیطان تره تو کار شیطان دکه یا قابت تو کسی جره درخینه حوالاش خوره پیدا که تو جی هر وکی شیطانه مثلا خود تعالی تو سوره بقره دیسا دویجه 168 دوی يا أيها الناس قال إنسانا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا قال إنسانا تشتكوا دعردة حلال وقنجو خاش بخون ولا تتبعوا خطوات الشيطان هون ندن بيروي قاوي الشيطان هون ندن بي قاوي الشيطان هون ندن بي ريشو شوبا الشيطان إنه شرعوا لكم عدو مبين أو جوارا دجمنكي بكري الشعر يعني vekiri düşmeni ve ne kadar şartiye. Devlet de Hazreti dibece kava hum be halali. Tişte kancu başu temiz sihata insan da fayda sihata insan da kava meru bxu meru ve şağı lbe emru fermanı Xudayı tare. Lega tuş daire halal derket. Tuş daire tişte kancu başu ku xoşetu derket tişte pis haram haram u pis u gamar ve şağı meru devlet peyrevi dedi perreça reşu şopa şeytan merud ve aligri şeytan ve herfsad ve şeytan innema ya'murukum bil su'i vel fahşai her vesa bazı faydalar bahsa şeytan dık dilora şeytan nabera ve da xarabiyet derdixe vel fahşai dukhazum teşi fahişe beke ve en taqulu ala Allah ma la ta'lemun teştakuhu nizanın derbare ve da tu delil ispat ki tune hun افترا تکن سوی خود تعالی هم به خود وا گوتی دیگر کو خود نگوتی دیگر کو علم ویش پیداره دیگر کو هون زانه شیطان بو پیسیه ده کرنه بو تشتی فاحشه زناکاریه ده کرنه و هر وسا واجره دادخه کو افترا تک سوی خود تعالی işte کار şeytan ev insan cevap yapı ki şeytan ki şeytan cevap ki şeytan her vesa خود تعالی بس کار şeytan de diye eyyuhellezine amenu Sure Maide ayet nudi دبي أي أو كسك وإيمان نهاتية إنما الخمر ويشتغاوي دبي عراق أو تشتكو خمر أو تشتكو سري مرا جيجدك سري مرا مجي مرا دنخيمنا خمر تشتكو سري مجي مرا دنخيمن إيدي عراق إيدي حشيشة إيدي أروين إيدي أسرار فرق عيتونية إنما الخمر تشتكو عقل دبيتشه والميسر قمار والأنصاب أم ببوترستي بوتشكاندي والأزلام هر وسا أم بفعل ذكرن والاستكا سر شانس رجسن وانا بسين من عمل الشيطاني وانا عمل الشيطان فاجتنبوه وحفظ خواجوانا بكر لعلكم تفلحون بهيفياكم خلاص به بلا خبدي دبي أم بزانبه أو كسيكو أراقي بدخو دده خوارن أم بخمار ريزه دده ريستن o putperestiye dikin terber putu sarama seri xwat kin seri xwat temin çeminin o wal ezlamı tarif der qazi qazan nizanım tişti milli piyango nizanım tişti quzul qurdan eser şans derizen bana tamamir pisine oşkar şeytanı jagava bana bu dese devleti o reveberi devleti var karni he pistere he xarabtere he embeveci cezavi mestere o hemji embevecin mala millet xarabdık her vasa ayette nodu yeke da Sure Maide'de devece innema yuridu şeytanu en yuqi'a beynekum el-adavete vel-bagda'a fil-khamri vel-meysiri ve yesuddukum an zikrillahi ve an salavati ve an salati fehel entum muntehun deve basa kare şeytan dikir lavra şıma harama çara işkiyu embi xumar harama sedemi haram bu naviş xwedara bazı kir lewra şeytan dixwazid nabera sebeb xemrê sebeb vexwarina araqê û eroînî û esrarê ana hevdû nakujin mesela mafya derketine araqê eroîn û esrarê û heşîşê difroşin û grup çêkirine em bi vê vana
دبن بونن چته دفروشن هفدو دی و منطقه من و منطقه تنه تو نه ورا نه فراهانه که وری حلمه لخصن کشکه کی کشتن گره باوی کشکه بکشتن تی گوتن اما لخصن کشکه کی 12 سالی کشتن یعنی ام ببیجن نواندا düşmanı pepeytadı ki. Xwedê Teala 1400 sal berê gotî îro yek bi yek derke meydanê. Divê dara şeytan gava bu xemr û araq û em bivê esrar û enûnê bidixwarinê, bidikişandinê, xumarê bidirîstinê. Ew dixwazin nabera düşmaniyê têkin nabera bi sebeb xumarê û bi sebeb em bivêjin araqê ve xwarinê û her wisa bi sebeb xumarê ku xumarê dîze. Xumarê dîze malê wî tere malê wî digire xeseb dike hevdû encam dikuje. أو شيء تشتاق دناي ويسدوكم عن ذكر الله وذكر الله تعالى دكفر دكفر دوا أستنج جبو نابرا وذكر الله تعالى لو را كسي عراقي بخو نزان شد بيجه وهشترا بهم نزان ذكر الله بك إنسان سوي حتى نواري خماري بليزه سر خماري رانا بوقت يتون عشا هر دست آوي از ببینیم کار نو بخوست بر سر خماری میش چویا نیورو چویا میجا عصی چویا مغربی چویا عشای چویا زارو برچی مال برچی ملل هف خستی وظیفه خواب چی نانی قد خماوینن غایا و فکر تب تانی خماری بریز قزنج بکن و عن سلاتی اوانا وجه ذکر خدا تعالی و دور دخینه فهل انتم منتهون قالوا هنداوي لخمر ومي خمر لآراق وخمار تشتي بيسو عمل الشيطان تينن يانين يلي باور من دا مخواز ببان چند دقانا ام جوارا فرقا دنابرا ابليس و شيطان دا باز بكه هر وسا غايا مدبر دا اوه كو كاري كو شيطان دكه كو خواهي تعالى قد دخل كري قاوا ام انسان جبكه ام جي كاري شيطان دكه ام جي كيف درجة شيطان خواه محافظه بكه شيطان دورا خواهي تعالى دويجه شيطان دجمنه كي وي مزنه بكري فاتخذوه عدوها هو دشمن بزانبه şeytan düşmanı خودیه ای میه ای مسلمانه ای انسانیته ها انسان ها کیف حتی جارگدن بیم دخیر خوشیدا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته